nou ki gen lwa. Mwen bon fin a ou yo. TikTok. Lwa va fi ali nou kan. Oh, lwa sa rebel. Abe ki tene la kan li. Yo ki tete vide li. Makin ni ke. Non, oh. Mane la li. Yo to ane. Dem ba vini kon sa. Dem ba na vini. Moun nek pa. M'a fait quoi brûler? Yo nan lwa, yo vin la priye pepe son yo vin nan lwa. Yo nan lwa. Ou ebe, ou ba mwen dabe moun fwe a fe. Mwen vin negez ka fe sa an. A moun fwe tout gen foli. Li ba moun te che ya. Mamboyo gen lwa la debe de se. Mamboyo gen lwa. Tek moun zon. Tek si may moun. Wale apre se ma fe kom. Pepe Tsen, se 20-21, Ayman Boro, 37-43-43-32, yo gen lwa ka Pepe Tsen la. Nouè? Ene, gen ki jan yo? Ayman Boro, nouè? 20-21, 37-43-43-32-43.
Melo, regardez. Oh. C'est un événement. Bel pied bois haïtien. Bel pays, mauvais dirigeant. Monsieur Matéa, 37, 43, 43, 38, 32, regardez la conséquence.